kebijakan sekolah negeri gratis ngawinang kewentenan sisir ring sekolah swasta nedonang. Sangkaning punika akeh yayah rene maut saha mangdep piyanaipun ngemolehang sekolah negeri yadiastun nenten nagingin prasarat. Sangkaning punika kabuat pangrembe saking pemerintah mangde sekolah negeri sareng swasta presida adung kawentenane. Pemargin penerimaan peserta didik baru PPDB ring Makudang Kalasane sampun lintang, majanten akeh manggihan pikobat. Kebijakan sekolah negeri gratis ngawinang akeh yayah rene saking para siswa sane maut saha mangda pianakipun ngemuliang sekolah negeri yadiastun nenten nagingin prasarat. Pokosana-ipun kawentenan sisya ring sekolah swasta akidik pisan. Manut akademisi Chandra Jaya, sawetara sampun akeh sekolah swasta ring Indonesia dan Bali sampun maduwe akreditasi A, mawinan bobot sekolahe nenten sandang kaseng sayang. Chandra Jaya rumah seosah sangkaning kawentenan sekolah negeri gratis. Jagi mawasana majang kesukertan para guru ring sekolah negeri. Yening ring sekolah swasta samian parikramo prabeya ipun wantah prabeya ipun saking sekolah nganutin saking pamikoleh paruman sareng komite. Sekolah swasta taler kebawasang dahat ngurat yang kesukertan guru santukan jagi mausana majang bobot saho lulusan ipun. Manut Chandra Jaya, pemerintah mangda taler ngurat yang kawentenan sekolah swasta santukan yening nenten kauret yang becik kausahang presida ngawenang sekolah swasta. Kalau di awal boleh dikatakan ya swasta mengawali. Jadi orang-orang hebat di Bali itu kan semua sekolahnya di swasta ya. Sekolah seperti contoh misalnya Pak Sujana bintang 3 itu sekolahnya di Selua, di Saraswati. Pak Gubernur Pak Dewa Padebrata mantan gubernur itu sekolahnya di swasta, di Saraswati juga. Jadi mereka hebat-hebat semua gitu loh. Tidak ada yang warga negara kelas 2. Sama kita bisa bersaing. Pemerintah tidak boleh lupa. Pemerintah patut eling yening sadurung kawentenan sekolah negeri sampun wenten sekolah swasta sane taler midab-dabin widang pendidikan. Napi malih akeh taler tokoh nasional weden tokoh Bali sane embas saking sekolah swasta. Pemerintah kaptiang mangda nenten midab-dabin kawentenan sekolah negeri kemanten. Gong Krisna